Kimwe mu bikomeje guherekeza shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali ni amafoto atandukanye yo muri iri rushanwa. Imwe mu zarikoroje ni iyafashwe na B&B FM Kigali, umukinnyi umwe afite telefone mu ntoki ahagaze aganira n'umukozi wa Croix Rouge y'u Rwanda. Benshi mu bayibonye bakomeje kuyigarukaho cyane bagaragaza ko uyu mukinnyi yasabaga nimero uyu mukobwa ngo bazakomeze kumenyana bisumbuyeho. Bamwe mu bagarutse kuri iyi foto barimo Cyubahiro Robert Makena yagize ati ndabifuriza ibyiza n'amahirwe aza rimwe nazajya aza uzajya uyafata. Umunyamakuru wa B&B Ifra yacu Jalik nawe yagize ati ubu aka kanimero nagacyuye turaho, shampiyona y'isi y'amagare ni ibirori, igare ryafashe umurwa. Cyakora Croix Rouge y'u Rwanda yanditse ku rubuga rwa X ivuga ko ibyavuzwe n'abantu atari ukuri, ahubwo uyu mukozi wayo yafashaga uyu mukinnyi ibijyanye na internet. Ati ibikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bahereye kuri iyi foto ntibifite ishingiro, ntibifite n'aho bihuriye n'ukuri. Umukoranabushake wa Croix Rouge y'u Rwanda wafotowe asobanurira umukinnyi ko yagize ikibazo cy'igare rye abura uko avugana na bagenzi be hariya yasabaga ubufasha bwa internet. Iyi ni ifoto ndetse muzakwirakwije ikomeje kurikoroza muri shampiyona y'isi y'amagare ari kubera i Kigali.